Arngut kilong kami nakajala Meghalaya kila wanra ya kanam at kaburom hadin ba kila job hakajing Yakob Divalicious Mrs. India Arhajar Arpusan but Divalicious Mrs. Northeast India Arhajar Arpusan kabalong Jaipur Rajasthan haka arpaway tarik nailur balapenlong daga Narish Madan. Kini ki arngut kilong kami ki bawanra nam hakajing Yakob thei bhabriu kilong kakong Rina Kharbutna laipu prasnam karta kabala job ya kanam first runners up haka Divalicious Mrs. India Universe Arhajar Arpusan. Kakong Rina Kharbutna hadin bakala job ya ka first runner up Divalicious Mrs. India Universe Arhajar Arpusan kala syajit kum ka brand ambassador ban mi kmatpat syaka Mrs. India Universe International kaban long house nam Arhajar Arpunriu. Kakong Rina Kharbutna kasyong kasa hanong umlong third mile bat kladon hinyaungot ki khun kani kalong kumie kadairu kanong khayi dok ha bat khayi jhur da kajing ai men sim ki bahayeng hasam bat kajing angnut nalade kala poi shadu kani kathong kalong kumie silbarina di shirapat kadai na kirilum garo kala kenjo sanphois nam karta bat kadon arngot ki khun kani kalong kumie kala wanra nam job hakathup Divalicious Mrs. Northeast India Arhajar Arpusan hakajing ko balalong hakaju kasngi arphoi tarik nailur Arhajar Arpusan Jaipur Rajasthan Shira ngadai garo hills ngadai garo tribe Filak man YouTube kendek dia punya apa? Kani ka kontes ngali daduk mensyuang kwa i ban le tang ba kwa samla kam yo ngala yo lok ning dang kam kloi tingala shu busy be hakiko ne kiti bat haka kam haka jam tu ben tinga kam yo ka jik pos ni ka jing kwa jonga ngamla ban pen pura tang ba menta ki khon jonga gila he gila tre hi kam lang jong jong te mentang la long roi te ngala smo ngan le kum nu mo te Shu idea ini madam te yang man le ka contest ban ini apa online te na persang man le ka contest te ki select nga te da select nga ki ai opportunity ban le compete apa ka ground te ta select Mana kalau ni? Haka aku tarik ni bulan September. Hai itu. Apa Jaipur Rajasthan. Tu film kumna ya ki kontes ki para kontestan ki para kontesti ki bun but ka hapa kategori jeni ka long midon kat long ya kelak tu tahu nak cuba nam dia ka kategori jeni sa ndaduk saupo aduk saduk sanpau aduk rupau denga nah ngot kan saupo aduk rupau kasnam saupo snem aduk rupau snem aduk denga ka ha ka sanpau aduk rupau te kastem jonga sanpui te ngayo akata kani ka first time ka first time hijab ya deh ya kan Northeast India Lalu bisa ngamdan mo kata kacing buat menong bangan long fashion mo bangan fashion akan ka fashion kum kata te ni ko ngaklandan te adian karena ya kisi por te kali ja ko gasi bangali audition bagi warna po Delhi ki sim audition apa lain krante tengali audition ketika first try janga te kata kasin bani kong hirung la sa jiras ban sia select no hi balong participant stay tengali aten ya tu te hadian tu ka kelalong yang ban su tanat ban len ban mi sikmat namar babale dala poi ya tu kopor niyo ban long niyo ban len bun ki ka ki batamai apa niyo ban bel ya ka self confidence ka jongi long kepun bahagi ki bangila ban batamai ka dia te ngasnu pa ka dia per pa ki rap ka ngi wai ka bangi ngimla ka ba syadian ka ba man ka singi ki kam bangi man ka singi kan nomla re ha kan ka platform ni bapu tukom ki bangi ngila ban yo kan maka motivate ini ta juga ka khbar ka bakidan om sikwi patla sa kilong kami sikwi pa kilong kami ga pa kan tang ko hi namar ba bubun hi kembang asia mila dia ga try boro hi kisep kum ta hi mo namar kacing pentra bro kada kacing pentra bro kada kam tam kum ngali bang ala pun kilawang kila kan hadin nyungut kun pakwa ban le chata pakwa ban le kata kai gam ya mo gam sudra pan lokan res kan riam kum di kum tai re gam simla pasngat ki nama bale katom janga don khamat te ke ka bangang apa so tana dia ki bahiyang jonga ki support dia
dengan dapat sengat ikip jo ngapa sengat siang ka sekolah ngapa siang ka sekolah kata kali ke cinglong sa dengan ko ban ai besim bangat rai babun kilong kami tama babun kilong kami ki kwa kani ka sibu ki don kum kata ka jenggot ki baki klem yo ha ka por baki dang samla ki klem yo kado jumpo si kin don ban ka dream ko jang ki kin don ban te ngan kawai ke bang pa ban te bakin di bendu mesia tang ba pila don lok la don kun pin sange no ya ka jumpo si pi ngaso ngamare kam te ban long ta kan re de pila don kun don ketiru de pila don lok kana ro pidi ban follow ya ka jumpo si pi ka dream pi but on kam ka snem ka so ka de bitang kawai kumba ong pa tin away mo e chi sa ni nam pa te pidi ban long ba kum tai ni ba pin ai mesia ni le de bapin ya bisa keman pindum kan rantian akan ona do anda pin yo be ka jingjang tu kalau kau ta organize ni aku jadi organize September hapo Rajasthan Jaipur te ni don arbutri yang ni nak ko Meghalaya te ni salbani nadi shira bat manga menurut era fever point itu mengenai kontes ini Aji siapa ngam dan loy rap mo benar-benar ro teh kalau mbak ibu lejong iba kat pengarai mangahi dalam ini teh mereka tengah support bang ayo nang dia mesangi teh tengah tahi kan oman sponsor itu nak lan yo sponsor ini bukan so kita perlu kita aku kita nak share by nanti itu by lewan teh teng tahi job ni crown yo cash hari ni film yo cash award dari yo opportunity dan minta kembali minta na yo ya ka force up dan yo ya ka brand ambassador te andala yo ni brand ambassador ni yo de ni haman kishu kibalong minta kibal solong po India ni kan solong ha Mumbai kan solong dia ni benai Desember Mumbai kan tidak patai kan dan hab de mi hari te kum minta ni la yo pat ko opportunity bagi la kita kin ai ke jingsio on de la legit bisa ngelaju kontes, ahli kontes ngelak, kau ngelak jangkaan Mrs. India Galaxy, kau ngelak keteng ngelak berat, jika kau sampai napo, iba kena ikong aldora, deh hak tu ngayok terjadi sah, deh mendapat kedai jong Mrs. India Universe, Divalicious Mrs. India Universe, debat kedai ngelak Malaysia, deh kedai ke Malaysia, deh ngelak pun syarat hang mah kumbang mut. Nang ni sih itu jika malah ngilat jum participant tang, te ngilat juga ke audition ikan tu, te kaniru kayak through online audition, tidak through online audition, nama mention kiwan saja, kiwan saja bensim audition hapo, makanya halam mukra emat kalau, te mentam saja kita man sim audition saja kita through online, te through online ngai audition ni. Kalau participant ni don aku sangat. Tinggi dan al kategori. Dan kategori jadi kadang nak aku sansnem hadu laipo hadu sopo snem. Dia kategori pan nak job manga, mengai kejujur ma asal first runners up ban ngayu ro ya kawai ka title ka baki ai ka hamhalwar ya ka first dia ka winner wa kum ka Mrs. India Universe ka ban let ni pat nanta ka ban represent pat ya India. Chalo. Yang ka jaka ki pat batai dah radio kita update. Katari ko 4 tayo. Mentang 4 tip ya kacakah ikin perlong yang tahan Miss Universe Mrs. Universe kan. Teh bagi cik rukum ke brand ambassador. Kalau senang Mentang ngalayo live ko kelas na. Kimo bisa mikir kontes. Bisa kumai kontes. Jika saya keladon kecil kompet mah hafte jadi baru ada malah long magipun ki engineers kidan nata kidan de ki doktor kidan ru ki bade ki kono mah baterai po spai gitu de kalau ketaf mah kata kabagin kompet malah kata rum tu sukan mana memang lapan krei kan ba ibu la jang kan makan dit coaching jangan akan dan kata coaching itu jadi bitang ni naladehi kabang apa krei nala dia ngapet gitu ki question answer ngasu pen YouTube gitu lo ngasu follow gitu kan dari bangan talen banda yo coaching itu kan banda te kacing ngele ha po stage ke badan te kalau alu tofik dia nama labut ki bakam biang ka imo ka rain ka pule puti joki ngai le dia nga tri business te nga chi sanga tri nga kai chur
nanti dia hidup dia kata hari kam cuma dia apa kau orang Meghalaya jong kan jogi jur kan nyabat na as publicity secretary kali ke competition ngaberkat hiba nama haki lain garu jongi haki jai jongi kimdan pun than bania lek kani ke contest ne banle beauty pageant ne banle modeling ki balalong kami khamtam ki balalong kami lele ki sila syukur bi haka kam ka jam baki khon ki kti be am te ngakwa ban ai man siam ya ki na mar bale ngi ru ngi don man siam ngi kwa ka jing kwa ki ba ke jing kwa sniu ngi kwa ban biang ya kata ngimla tingi syukur be haki lok haki khon haki yu be haki ki kur ki yu be ne te nga mut ban ai man siam ki paraja joni ba kin ban dala long kemi ba kana ro kamde ban shong kieng kamde ban shong hab ban shong be tu ke klam jam la susah bet sakut be haka haki khon haki kiti tang banga kwa iki long kemiru makin kiu sakhamat makin pen pura ya ka jingpos nia jaki laki jong jingkwa kanong ki khon sudah ka khon jo dan anu makin thai sudah tenang ni sakmat pakai ele sakatong jong ke Nangi sakman ngakwa hi dan compete biang nak ya ka Mrs India Universe. Yang da yo chance. Kadang klan komen. Tikum lo fi pengkre ele de. Nga kecing pengkre jangan lele nga kam da pengkre hi kan kata ngam cutip ngam ka idea nama first time ele ya kan ni am te ngasu panrai ini kong te ini akan nyarap hi ban kran kumta te la yarap kumta te kat ba ai jubab ke dewan ai be kam siam la chong de ke kli te ai be jubab kata te ngala chun kra be ta kumta hi